Inya ro baran pindon buram malaka por. Ya kesakumen kuitam keduan balong rei. Kaburam hau pam hau kun baran sim bakui. Balong hau mikom suta babos mengasional amin. Inya ro baran pindon buram malaka por. Ya kesakumen kuitam keduan balong rei. Kaburam hau pam hau kun baran sim bakui. Balong hau mikom suta babos mengasional amin. Inya ro baran pindon buram malaka por. Ya kesakumen kuitam keduan balong rei. Kaburam hau pam hau kun baran sim bakui. Balong hau mikom suta babos mengasional amin. Kotrai Jesu ngis ngangu yame ngia ro yame ngipindon buram yame hakene ga janmi ha kawangila po yakas ngi baar jangka jengduai Nobena Khristmas karko karko yangi dikun jame ha kawangi trang nagabenda ga jinwan jame kotrai Jesu wansha ga jingim jangi wansha ga donur jangi wansha ga mensiam ga jangi wansha ga parthai baro kawai pan pende maya ka parthai when perlai Lord yang naga jing shukam ge jing echun ha kaba ni buram yame ha ga jing duai changi ha ga jing ruai changi wan karku yang ko Jesu wan shamsa badni ko Jesu melalong Emmanuel wan rengka badni wan banlang badni ko Jesu melamu play changi ningay kame ko Jesu ni shanya kame ko Jesu tolong ukin raj changi ko Jesu ha ke ne kerlek ma ko himman ko para daga jing riu bale to instant yaka jing ruai jangi ha ka ban buram yau Jesu ha ka ne ka yukirish makui tam ha ka duai ha ka bangi mane yau Jesu ha ka bangi duai ha ka bangi ruai ha ka machamu yaka jing ruai Nobena ai bangi nang dap daga borja ai bangi nang dap daga jingi diabu ai bangi longi kun ki baken sai jamu bandum mane shirhan yabu. Yinshim kanamba jungwai kanamba kabanyo. Kanamba kabanyo. Kublay tuan manerap ina. Try to manerap ina. Kabrom hokpa blangkun mamusim bakut. Kumbala maham pining chumchuta balapor sinamlasham amen. Yinshim nakasla aspa sopuan kanambar kabachpo. Kanambar kabachpo.
Baka jingwan di
nam thodat. Urong nakabanta jungi, kalapalang ko Melchizedek, ulingdo syabam jukut, bajunam lajunam ulong siyem jong kahap, kapateng jong ukam dan jingkut. Kecus ngombo ya ulay. Hakan ke janmi khadnyok tarik sngi baar jong Nobena Khristmas Isa skor na pule na gospel ka kum Matthews nang kabalingkong khat hadu arpusan kajingkha ya Chris kalong kumne kami jong u kamaria kalai tektin pada Joseph Henry shwa pakin ya poi la shem bakalapun na umen sem bakoi kum tau Joseph utanga jongkan ba ulang bahok bat umkwa ban thadrong yaka ulamut ban plai no yaka jarjar Henry kadba udang perkhat sapang kani wangel utrai ulapau hau ha kajing pos new bat ulaong ko Joseph ko kun udabe wat hau ban sim tinga ya kamaria naba itang iba kalaseng ilong na umen sim bakoi kan kau kun bat pin khot kerteng Jisu ya nama un pen im ya kipai na kipop joki kene baro kalajia ba en pendep ya kapau trai ulala kren da unoi tu lupa kathai soti kan sapun kun bat kan sakha ya kun bat en khot ya u Emmanuel kabamut ublei udon badu kumta habau Joseph ula kendit na batia ula lek kumba u angel utrai ula tha eu bat ula simtnya ya kamaria Henry syam laya poi bat ka shwa bakan kha yo kun jongka bat u Joseph ula ai kerteng ya u Jisu ka gospel jong try Keciro eme kukus. Government ko para how try Jesus Christ. Agani kasni ni insai ya pek ni puson hindiat hansoi halal ka jingim jong u Joseph bakoi ukul uksiu jong u Jacob
balawan dia nadu Abraham. Une Joseph wat lada haka Bible ngimda siam bun sin ya kiteng ju une Joseph ba ni kam kiba wat berabor ya blay kiba kwa banlong kiba ting blay ba kiba bak kiba kwa banlong kiba ting blay ba kiba bak ba rakhe ya ki anjung blay ni day ban bud nuksa apa yang pek ya kejing im tang ya ke kiba nilap ha gospel katung Matius lu lagi adu kalau kejing crowd jong une Joseph apa ni ya keren syapang kejing ate jongi bat uble hadu kano une Joseph ula kongu ula ngek ba kita ya kejing ai jong kebasan kot Al-Quran terter haba ni pek ya kitu kijin tho na ka Bible pa ni pek ya kejing im jong une nga la banong Joseph Bakra ya uba ni ha kapalang ni khot yu unong da jong kapalang unong da jong kinong tre unong da jong kalong ying ka set ko para bange how try Jesus Christ tolong ingat pek haga ne kejangin ya kejing im jong une uri koi but uri proud jong kepala ya kaba kejing im ju ni don kam ban bud nuksa hendiak ban slotu ya kejing im jong une Joseph pakoi u west reading u pating jong u Jisu ukun jong play ukun bat unong pen im jongi ya kaba lempa jong une ukun jong play uplay ula pa saka percaya pa balang shua ya kedorbar balang alhusan ki apostol kilari ya kene kejingatu khana pateng sapang une u riu khoi pakrau jong kabalang ni sem hakini kejing tho bakini pabalang kilari la suma ba kadai kejingatu jong Jisu hi halor ulum ha ki gospel ni sa sem Jisu ulet ha ulum katan jong ulum dei ulum olip padahal ya ulum olip Jisu uhikai ya ki apostol padahal ni jing Jisu uhikai ya ki apostol padahal ni jing ya tu Joseph umistri jing dan bentak dia kepada ni kita ba de Jisu hi upaya tu ha ki apostol ya kane kana let's say ya kane kepada ngapasya api kepada Joseph pada Jisu hi upaya tu kana sepang Joseph pating jemu hakapa sedang jong kene jing thok la thok ba una Joseph ulalong ubreu ubelah temen ha hakapa ba ulah sim tengah ya kemaria tisuti kebalang lontang ka kena samla kabare dengan apa kejing im hadu kasni jing ya jong una Joseph bakoi kilalong sispa kat waisne u Joseph upating jong Jisu ula im sispa kat waisne wa u Jisu hi ukumu ba ula im pura ka I kajing im jong u haperte sispa kat waisne ba ulayak haka atun ruterik jong u benai abib ni yang jor bat benai jong ke Gregorian kalendar ke ba ni yabut menta kan long ha benai March ni ha kepala ni jit ka khat kena tri benai March pan long ka sni kurang jong Joseph ko te nangta no ong ye pi mene ba ye kene ji tu de Jisu hi wai tu aki apostol ha ulung olip
Nangka kajing hiar pateng jong u Joseph wan na kakur kajat ayu. Nitip u Jacob udan kan arut ikun. Pa nagi kan arut ikun mi kan arjat Israel. Bat une u Joseph ukun wan na u Judah kun jong Jacob. Suau Judah udan Bethlehem. Ka history Bethlehem. Keteng Bethlehem lu de keteng jong unong hiar pateng na u Judah. Nanta sami kas keteng sinong Bethlehem. Nanta na Judah mi katain Judea. Ini Judah. Nanta una breu lai tu Jisu ba ulong breu badap dak jing sta. Bat udon ru ke jing tip ke babha. Kam ta ong jing tip ke babha ha ki kan niam kamu tip ha ya Torah utip ha ya ki ai ke pamut. Nanta breu uba bapoi berbuat isya sinagog ba ulong ubariu beleu. Nanta uneu Joseph ulalong uleng do jom tempel. Ulalong uleng do jom tempel. Nanta sakhat u mistri ding Joseph mistri ding namar balai ulong ubreu ubatibet ha ka country ya kajing trade le jing sna da ke kumbai ilong iwe pat inong sna ki we jat in trade per kumki nong sna ya ki kerjana yong blacksmith ka pare ya gi ba trade yang batbet ha siar yong goldsmith tu kumtaru ya une numal ba ulong batbet ka kam sna ya ki tiar kita badai da kadi lakwat u Joseph mistri ding te hakan ne ka kam ulong batbet kata la ong ya u de unong ba tibet ha chemistry ding ni khot ri u Joseph the carpenter nanta ikun ju udon samot ikun sinran but arwot ikun kente nangno kine wadon kewe ke tengah but unu Joseph bat ni ke tengah benikong swa bani kentu bat kemari alu long kila im ke jing im ke babah ke ting belai benda ka jing tip jongpi ngan su ai ya ki kristeng jong kini ki kun jong Joseph nakan ni ke tengah kristeng benikong de Judas Justus James kasih ingat orang Jacob bat Simon nakun kristeng Asia bat Lydia nanta kakak kene ke tengah jong ne Joseph yang Joseph bahok disuruh ya Joseph Joseph bahok breu bahok breu baru belai that pious man disuruh ya Joseph parting jong kata kene ke tengah benikong jong Joseph kalau long ke breu ke ba dap dak jing tin belai ha ki kam kijam maka katreru kane ke tengah jong Joseph akaba ulayo nakaba ulayo yakini gendru wot ikun kalau kabreu kabariu belai yo kabreu kabariu belai nanta hadir makane ke tengah jong Joseph kalayak no te ula im satan bat kine ki henry wot ikun sangut ikun sidran armut ikun ketei hadin kejiap jong ne katanga siaperkat keba kumba mani bun ngi ki lompa dan kirang ba kamtam jong kene kari ba ejungi anda katanga kamtonsu ni hadin sistem jong ki plat ni bunsin ni wak no I paralo bal bunsin ni klat ya ki kun kene ku bentak ba non kam ba ngin but ya kanuksa jong une ubreu bakra pet ya kikon bunsin ya kene ki padar ki ludo jongi ki ong kene re mamaru kum rong pa ngaya wer ya ki parang pa ya ki parang pa ngin but ya kanuksa jong une ubreu bakra jong kapalang upet ya kikon hangni la kejing su khana jong jisu ha ki apostol kolong ko ong ba ulek biang sya ki kam kata kam tu kam trei mistri
Ringkat wikai ru ya kikun senrang ju. Ladon kane gawe ke priu ke kerteng ke Maria. Kane ke Maria yang ka pertai kikimi kipai jangka ka history itu ingat ke Anna yang ni ke Anna ke kerteng ke kemi. Jong ke Maria kila IT yaka haka tempel. Jadi bandang kawe katok kawe kasnam. Kawe kasnam. Tek kindiat ban tu kane ke jinglong hadim jong kane ke jing ya tek tin tu ubriu han balai layaram ya Kamaria hayu Joseph kawe kelong ban yada ba ke jing soti jong Kamaria om day ban yang tuklar da mano balai lajib ru gajian kat kebalong kasanjur kadai kasanjur jung blai apel tikinai kata ba kahap kane ke jinghayu sip ha u Joseph rang ba uni Joseph swaba unya tho shokurim ulaim malai ke jingim babha jingim baru blai sau close ne nangta bat katu tengah nakaba ulayo anriwat kikun ulaim lang bat ka sau pau kandai sne tikat ba unyar yori ka Maria don pra pau kandai sne nata kada uji suong that pious o la yo jigru da kasanjur jungu blai mar uji suhi botai pakai kasanjur blai ba ya people jong jisu how kane kajing dia sapang kajing long jong Joseph kaya kunta ter hana kata kajing adin ba ai Kamaria how Joseph ine Joseph ulari ulabu ya ka ha kajing lajo hayin ju don kini ki hindrumut ki khun nanta haying marba kitu ki saarung ki khun senrang ki ba khamret ba ki song haying Kamaria ka long kumpi hakita ki hadin ba Joseph deban thamau hadu bandaya unde kucilin thamau penmersa hadu bandaya kede kawe kajing ben kuslai ya Joseph nama utip ba Kamaria kalong boros katu khandai snem kal imah tempel dah haga kadon kuwe ke film sapang Joseph the carpenter ni usyom hawe udeng haka polisi tengsi haka itu kuslai bat katangan dang siwan na jakatre setia haka jingdom usyom hangta de jingpurkhat kuslai uyo thia ba une kulung siam ladai na uno bri siam ladai na uno bri rei kala armet kala seng lakun na sim koi bat nilai asnyo untan ba om ba Joseph dei ban septi ban sim ya Kamaria kum katanya bat ulap ta'aru ban ai keteng Jisu bat ulap ta'aru balai ai keteng Jisu nomor makun solong nong penim jong ka percaya kaneru dei ka Jisu hi ubat uyatu kana ha ini ki Albert apostol jong ulung nanta misiam pada sakijing sitom jong ulai Joseph hadin ba kala armet kumta hadin katokan nepor lami isa ka ordar na Agustus Kaisar Agustus badai ban ai jing keng barokat badan badai nakano no kasinong kidi balik trace itu perkisinong de balik pai nata ai kerteng di kunjuru unai Joseph balik pai ialam ia ke tengah jengka Kamaria salah sinong siapa telehan dari kasinong jumu temakayin jumu undang siu marba la selang ulik train kita sana sare de undang yin don sem tu bapling lik pai omdan jengka bangsa tu hablik
persang banwat di jakasa yeng basa tama nitip ke story om dan jakasa hakata ke jingwa jing yai sha te ulayo ya ka we ka krem masih penrui ke masih kedai ka krem hajan jong ka jintep jong ka rakhet ka kemi jong aisak bat hangta ilayo ya kata bat hakata ka jing lek ya ban ai keteng yang di tiktok kana samari hakum kata kapor lakha yo jisu haka kriat radin kato kan por anda layo jingtip utau herot ngitip ula pak penyap lut ikikun ban layo jingtip lain tu ustaz karena itu ki lendok jang ketempel ba unsawan uwe usin ba kedai jingkha jang usin te ngitip usuri taban penukot dia kata lepau bat ikikulung bar khoi hapo arsnem man penyap yaki te hakum kane kapor ubleng aila Henry M. Joseph kumno ngitip kumno ngilang ba Joseph utip bakading sunbleng namarba Joseph ulong ubreu uba nang ya kejeng thok okoi meneng ngelaong ba jisu ong ba Joseph de ubreu ba don kejeng start ba kejeng sempang ba kejeng tip tang ma u ba ma we ban long ba komu ya sur apa yang layo sengyo nomor kata hag ngakwa ban penkut hane mubang katu ipoin ni la ban ya pusat ban wat yang kini kejinglong jong une Joseph ke suap penkut nginsim ya katu kene kejinglong Joseph keba ngingila ban puson ban perkat une Joseph ulong ubriu ubah kumno Joseph hagisun haga jing wat ya kejing im jomu nginsim ba ulong ubriu ubadon kataka integrity haga pareng la pano budon kataki integrity pada kene integrity ingwat ubriu ba long ubriu uba bet uba sungur ubam lap ya kana ka kamba ule ka ba long ka bonde tayong ubriu budon integrity ka pareng te ulong ba ya phe ni don yi kiwe pat diberi untuk ada om Joseph ya pher hangni kijing ekta kijing long abangi pet ni siam Joseph ulong ubatingkan jalade leni ubasan syar lade bodon self control leni uba don kata kijing long continence haka phareng la pano ubatingkan lade ubasan syar yalade nota ulong ubreu ubakhoy khoi ha kasong kha kisman khoi ha ka ubalai na kikam auria mene sakmat ngong layo ka tengah kum ka kat ka tengah bating blek ka tengah mene ka tengah ka paswai ka maria nangta ulang ubriu bating blek ulang ubriu bating blek bat batik ya ki ai nangta ulang ubah komo nolong utip urake bat utongo buat mani hagan ke jintip ai bubun mani ngitip skum barok ha ngitip skum mani kong kumno baar kong kumno balai kumno tertar harus sipau ngitip atau nilai Joseph ule to ngilong komo ya kikum ulai kum Joseph nanta nyin sasakhat ini bat hakasni jinya kumba Jisu ulaong how Joseph ulaong hakasi jinya kene ulaong Jisu how Joseph wang kamen sim jong pi ke saklat na kene kamet ban ut tangba ke jing klat jong pi kene ke kamde ke jinya wang kane kamde ke jinya kade ke jing klat sha bom jukut nta uang ru anta betul lang mat kamaria kasi jinya jong Joseph pa mapiru wai kamaria ya piru pin siu klat hin om ya ba pin poi
syabom cukur. Te ni ladang ngilong kum Joseph nyiru ngin sa syukla ngin om ya. Kabumut kamet ru kan omput. Kamet ru kan omput. Kumangi yosngau yaki khana jongkir kui ka per hakani ka juk jongiru. Padon ki bomput ka kti, don bomput thele, don brok ka wei kamet ki put. Ni dia ban keli balai. Kumno hakano karukom. Kala benlong kumne. Banmat bantit ni hapan lewat kumno iing. Nantang neu Joseph ulang bakra buram hado kata-kata. Ha misian ya kan jinglong kra buram tu hang tu ha kapa umsem la island baik baka an Moses kan trikam baka Maria kan syak lentema wat kilat kilenti ha kaplim sapang kan ye kebenta wi bayan basim lagi khana pateng barim jong ki apostol terter ki sedang ki apostol terter hadu menta ba unel Joseph ulek ban yakren ha kecing jerjar bat we ulen do jong tempel pa unle kumno ngin ya yit ha ka an Moses pa don na em ka benta ka ba la ban le klam da sa lem te hatin kita ka jingwat kunta te sawan no katu ka jing ong jong u angel ba unde ban septi anta ulah ungu te nomor kata hanne ka jing kongu kade ka we sakawe ka jing krau burong jong u Joseph bokoi nata ka jinget no ong tan ka jinget jemu ya ka ktin jong angel Gabriel manta ula ngedru ba yau jisu lakha om da kabor jong ubreu ne ka mon jong ubreu henre da ka mon jong le ya kane ulala pan digest ulala pan pidian tadeng manga mapi ngin om pidian ngin sa ong bai bakathap kathap namar bangal trei sabar naing arsnem laisnem ya iya ka tempat ki khun bari jonga tip kalale banno norbani nang kena pada krutsna hre kuanget lasanya wasio tu ya kasur bawang oble lengwa angel Gabriel nanta hakaba khatu agane kiji puson udon barok khan artili kiso jong umensim khoi hage jing im jong Bible ne Bible kasi ni siam don khandai tili don hakwe ka version jong Latin ban English don khan artili kiso lana pikwa ngwa jingtip saliwan jingtip ya kini kira tili kiso pisa shem ba ini jinglong jong Joseph khoi kidon yakine barok khan artili Kini jinglong jong Joseph, wa mangi ni don kam ban pun. Mangi ha kane ka juk menta. Pobon mangi ni im. Hod ni ong nilang Kristan. Hato bilang Kristan sisa. Uji suwang hada ha kata keporbangan wan hato ngan sen jinget. Hato nginyai ne jinget. Hato ngin kum ka kendau baswo basai yang kisah di bawah, hakan yang ayam adven. To, ngintip ya kata kebau, Yohanes Baptis ukot bat uwer hakan yang ayam. Pen ya usah bawah, banten ba pilah kelak kepamun. Kene kini kekubur ba ngidon kam ban kelana. Ladangim siam lalong kum unik pa ting jong jisu. Tongin kelana. Pat ngipeni ida kisah pami nakikam ki babhajuni pantuni bani kelak pomon to ujisu ubalang no penim juni ba unkha ha ki don not juni pat anda wan kha ki don not juni unwan shong pat unam mixu na ke jing juni haba kunta in sedap da ke jing song ke jing kemen pat ke jing dapura da ke jing ai
jong umen sem bukoi. Mara natha enero Yesus Kristus. Dalam nama Amin. Kasumbo Wanda sispa ini belajar dua baro. Wanda sispa ini belajar dua baro. Tuhan kita jomisi ini benih seladim. Tuhan kita jomisi ini benih seladim. Kabromo kabromo manusia mohon. Tuhan kita jomisi ini benih seladim. Diartikan kebahagiaan tadi. Coaching start kami nak bersyukur ubah hitam. Papat nak terus seteru. Papenya ke baro. Dagabor batyang. Tuhan menikah ini ya kalenti sama manusia. Mensimchong ayu try kaya risa. Gak menulay ulong penlimchong na. Nabau isya kribarin chong. Kucing sa kami na nagsuntur ubah kritam, hanggang natulog siya tulo, pamaya iki baro, nagawar patyan, tuwan manikay ini, ya kalenti siyang machimusya. Utray undon rengka bapin, Rengka bapiru, kong inya duway. Topin kaloy kotray, but what slams you? One ra, yala ka jiniara na bani. Namba, ngiki bagay pagkermen, iliyo ka jimpenim, daga jingwan jome. May wayim, parabasan siya, junom la junom. Amen. Kohimen ko para. Yeshumenta, yakane ka nobena. Kalong gasni baar jang ka jinduway nobena. Pag niburam yaw Jesu, niig yaw Jesu, nitrang yaw Jesu, bangira pusan, siya panggarukam, bau, jasa bakuy, ula penkare, ban penyo hani yaw Jesu. Yaga jing siya shitam jango jasa, yaga jing karoy mensiyam jo, yaga mensiyam ban kono, yaga saindur ka jango bale, kabala pelong, yao banyak renang, bad ka mon ka jango trai. Kohiman ko para, ujasa bakod ula don ka benda,
udan ka benda ka ba kerpang ha ka jingim ka jangu ban penyo hani ya ukulong ke Yesu ban ya da ya ukulong ke Yesu ban ya trailan ba ka Maria ke isoti ka bala jawab hoy ya utrai ha ka ne ka kelit ma tongin aiti ya ba ra ka jingan nu jangi tongin aiti ya ba ra ka jing to not jangi ban konu ban ya trailan ba utrai kam da me ha kinga sen lesi don bon kinga sem bajau mat nama rom don jingsu ke jinga tali nama ar ke jing to lord jongo pa jongi inga se ke jing to lord jongo pa jongi inga se ban juba hoy ya utrai ban ya trailang bat kikon ban ya trailang bat ke kemi kikon ban ya trailang bat ke balang lesi don ki jinge ha ki long kami ban ya trailang bat utunga lesi don kikon di basyan jinge ban ya trailang bat ke kemi ke pa ai utrai una persad men siam ni vai pai vai ha ke ne ke kelit ma mangin long di kun ke ba kongo ya utrai mangin nan yo men siam le ba ga jingim jogo josa ba koi u ba ladon shisha kata ka men siam ban shkor ya utrai ban kongo ya utrai balong bas ngeveret men siam balong ba ba ya ka jiban lak ba utrai balong ba koloi ban im ya ka jingim ka ba hak da ka jingko ha ke ne kelit ma tongin an ka pa ya utrai Bawinang pensula ya ke longing longsem jongi baro. Hagene ke sni ba a jonga jindu wai nobena. Ko Jesu karko kardo ya malla ke longing longse. Karko kardo ya malla ke longo me longo ba. Karko kardo ya ki ko ni ba ja umma namar ke jinta lord jongo pa jongi inga se. Karko kardo ya ke longo mi ba ja umma namar ke jinta lord jongo tuna jonga. Karko kardo ya ki marjan mar pa baro. Ki ba don ki jing bam rinti namar ke jing bam priam ya ke sain dur ke jomo balai kotrai Jesu ha ke ne ke kelet ma ha ka ba ki ki kon jame ke pen kare naga ben da ka sni brom Christmas kerku ye ki baro pens la ye ki baro pen gandam ye ki baro ko himen ko para minang pindon brom ya utrai naga ben da ke longi longse rangat bat bar ke jing songsi Rangal bat baru ke jingula kabang Yeshan gila aki hingga sen ayu trai unang kerko kerto ya ro eme ko Jesu naga benda ke jingol ko baro ya ro eme ko Jesu naga benda ki mi ki pajogi ya ro eme ko Jesu naga benda ki longpa ki patrishtam ban penke ame ki hingga sen ya ro eme ko Jesu naga benda ki longkomi ki patrishtam ban kau kun ban dri sumare ki kun ban trishtam ban penke ame ki kun ni ya ro eme ko Jesu naga benda ki kun ki bayat trailang bat ke kemi ki pa ko himen ko para ina ya ro ya utrai naga benda para ke jingai ke jingal ko haga bani ruai Kau
pan ya ke jingga ko na meninda. Menanggar ko kardo ya ke ba pan ke ba shito. Menanggar ko kardo ya ke ba tolad bo. Menanggar ko kardo ya ke nampa. Menanggar ko kardo ya ba ke ba sakama. Menampe pa ya ke shami. Dah ka do ka ba sneveri. Bakin nok ke ba ko buram ya me. Bakin dup lam ke ba pen krai. Naga ben dah ka sni buram Christmas. Lembah ke ni ki kinda hai sni. Ha ka bangi dua ya ke jing tuai ma vega. Kerko ka trai. Ye ka pahadi ya me. Menang ka nerla ka teacher me halo jami. Bangi dup dap daga jing hai ke jing ko jami. Ye that goes you. Bangi nak kediang ya ke jing ko now trai jis. Amen. Enero eu Jesus Christ,